Kje ste sončki? Zdaj gremo s Kitarminom prankat ljudi v centru pa v Tivoliju. Let's go. Ja, trolling in public. Let's go. Zdravo, ko lahko samo vprašam, kje je najbližji McDonald's tule? Na Čopovi. Na Čopovi. To je ta, greh tale zgrada, ne? Ja. Tukaj noter je, ne vem, kot reče, prvi štuk, ko vidiš direktorni McDonald's. Pred masom greš gor po stopnici. Okej, hvala. Hvala. Ja, sorry, ki zamujamo. To še zavemo. Neč? To je on ta prav klub, ne, ki smo se imeli na Facebooku. Kaj še ne? To ples. Zavesa. Zavesa? Je to? Ja. Ni to zavesa. Kjera, ni ona prav, ko ste se imeli. Ja. Ne, to bi jaz... ste se pomenili? Mislim, da je... Kako že bilo ime? Ne bil Miha. A še on je? Ne vem, če je bil Miha. Če ne bil olih... Prvijata, deno. Ne, res. Ja. Ne, res. Pač majhni, no, ne. Ja, čute, pridružite se, pridružite se, ni O, fuck, stari, ko pa to bolano zgleda. Alohen pajs. Ko resno? O, dej, ti si pa kralj. Ne, to vidiš, legenda, dej še v kepco. Pa ti, ko? Ti imaš dve. A ja, vse so dve, lej. Tu bom jaz... se bo to utrgal. O! Ja, ne, se prav delaš, O! Prav. Tak, gdje da jaz prav? No, dej, da se moraš baje. O! Je to neki... In kje, kako to sploh začneš? A to, ko si bila mala, si tako imela zavese, pa si probala zavese? O, mama! Ne upam. Mama. Leti to, no. Ne vem, če se to pravi, veš. A to so drugače doma zavese, ali kje se to dobi? Intervju. Okay, yes. Ja. Want to take a picture with you? Ne. No, God! Ti si stari nor, tle, Kitarmin bude le in bo kolo ukradil. Run. Ali lahko probam ukulele? Ali pa je to? Kako sam je na livo obrni? Na li... Lej. Pam. Lahko plešete, pa je plešemo. Ja, dej. Ja, ajde. Plešemo. Mora malo polaupe. Ker ti spilaj, če tu dobro spilo, je spilo. Ja, ma ne. Ajde, dej. To je pa tako iz rituala, ko imajo pol ptiče gor. Ptiče gor. Ajšen dan. Fortnite. Špilaš Fortnite? Jo, kako ne. Ti on, smo se zmenili. Are you the guy we talked about yeah for threesome? Not, I'm not.
Not. You sure? Because we sat right on this tree. Tivoli Park, yes. Yes. Yeah, This big tree, yes. Yes, but I haven't told anybody. Yes, You don't want to put it in my butt? sorry. You don't want to put it in my butt? Your I don't pee-pee in my poo-poo. Mission failed. We'll get them next time. Pancake. Milkshake. There's a spider here. To je to za ta video. Se vidimo v naslednjem. Ne pozabite lajkati, shareati, subscribati. Pa ja, aj čau, uživite.